Itu ya sangnya DC meraji-raji memang. Iya. Itu kotora apa? Memang itu makanya itu panitia itu madu dupang angka gonci pokah. Angka gonci pas, angka to goncing Inggris. Kayak kan ya sa gonci pokah desi sa kadis sana jama, kamami sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapatyo radio nasa ide bisa gitu maka caya masolangi itu matu. Dia gagak, dia gonci pokah. Ang kailaw rapa mama ko mam yung kuto di na kana mate manre tawe manre ni pure ma de salasay e gonchipok kaya to de sisa kana kenre pake ang kato to gonchipas chi dimi gaga sure mapatyo radio nasa de bisangi ya to ako mapato ase na pasak manang saya ko ase elemok ka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi de gaga itu igonci pasasan itu angka to goncing Inggris alin naman ato siya alin na to masaring alin na to bang alin na to kamal alin na to may mancha jimang alin na to loma balancha alin na to rapa angka to ya to alin na mana jamay alin na matender alin na pokok na jadi makito jajan na jamo tano ko deceng makanya gurta kali si denreng ya kong ka deceng mo jaman ang katantangan ng pateruy nasaba menre daraja mo kutu kumujamay tapi nang kadece mujaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa tiko itu jama-jama makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no to apa ang kanato nita. Yan na to na nasabari tao rioloy na din na may si sala man na balibolana. Apa tuli na senga, yato kong kagaga na senga. Iyo pwede makukuha makatanre palaki na pamakaseke kan. Gaga. Demeto ta na tumapagawan na. Namo manu tami mate ka mapadi sito balibolay. Tanya manu sito kan na pakireke ring punana. Kada itaw seke mo yato lawanjo na. Iya, jadi makira. Iya. Abas saki, napan itu tau maseke desi satu gase ngaran na. Apa namo tau seke cacatoy? Iya, desi sa gase ngaran na to. Iya, angka kataw seke ipuyo kataw seke. Deka. Kato nasa seke patiano padahal liwa piale na. Degere, iya ko to mabasa namo tau seke ipujitoy. Iya. Jadi aja, napan itu kataw seke mate jarang milaw doang itu. Sikap bile mita. Lima kuam itu nasa tabat nih. Pada mi ko Mario itu. Ya nalalo ko sida pena ki buru nasa niga nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh. Tulian itu. Ega ada sisa kasengaran na. Iya, ya aja tamaseke aja tamaseke. Iya ko mabasa itu we na paja rampe itu de na paja. Mate te mandari itu tak jannat-jannat we laba itu deceng. Laba itaw kanja mako to ya buka tahu seke maka mate yaro na so taro ni to sukuru mo ko makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya malako makada milaba dia to tahu seke dega iya jadi aja ya na to nakada ya to tahu masek tahu membasa macawe ipojo ko pada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko pong Allah Taala ilaw dong ko malaika mabila pole neraka. Iya itu tahu membesar itu. Iya. Jadi pupada memang ni angkat patu tahu malah tahu mana maseke awe. Itu. Iya to na dega anak na ya to na makareke. Isakada gaji na jana. Iya. Iya. Jadi maparingaran ngaya. Nasaba magay kenro kije lo melo de tamate tataki yang pay makadaya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa yan na yalay paryasang yang taliwa pak makato nga satu kataw makbulaw makokogang kasiku deje na rante na babba iulawang ito pa si na gang kasiku kamana ni cicing si tonra-tonra kato ni pule bandre kato ni rante onroton ako jak kades de na nakedo natukulawan na joka makatuti gagang kasiku lawan na 2 sabu minasumbaga
Maka tuh iya jadi aja tano iya istilahnya syukuruki kong kapapedale na po ng Allah Ta'ala tapi aja na iya tuh kang maki at dunya masraatul akhirah iya tulino dara na suruga jadi ako kumilino tataro waramparata o kumitu dara itaro tanat-tanang iya biasa ki madara to iya kong kapak dara de na tilaw bola na isa dara na o kumana mi dara na nataro rewa ilaw bola na maliwasang makadamagin nasa buong kamiro bodong yun ako dara de na niyala ang kamiro kadubuwe ko dara ang kay roladangin kay capak lo ka koro de ka na ba rewa lo bola na makole ba tu tau de na sidakang waramparan mate matu napay takadyan na lang ka kulino lawak kutaro de apo niya lala rewa maka dito mga tatariolo na ringar ako riolo tamatemo yato ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang nga murano nga buta rapa ko yato anak mo melo mo ngara makadali na melo kiri nga ipajayvi ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapuy dina kolat tu ikiri mangi ma SMS man dito kadang kali kiri matalat de nang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatu mapurani ka manre de nang ka manas satu ki apalai ko tomate iya wija-wija na panime ka tanay ki ang kidi ang hadir akasya kata siya reki buruk na tomatota ya mate lalo na sitaw linga nga kadua idi lagi mapahang agama to lilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo siya reki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pahan ko iya tataja pa jay Tinatanya di itu maki orang ibu ko ngalit taman rasa gitu. Dan pasti dijalani itu. Iya, maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po ji mako tapi ako mati masa dia de nak bayi. Tuo ki lagi melo mak bayi ni palay ko to mati. Aja. Iya. Tatanay ni gari lakay tamato ko rewa ki makada. Pak, kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka. Palinga makalami tarumirita. Ya itu jawaban. Iya upasa memang ya. Iya. Pada mo dia rone mako to. Iya. Maka dana po jika baini ko ya mako sana mako ko. Mate kita rito nga moto, dua ngaso talong ngaso. Ampahari mamakoni. Yan na ito nakadagurot tabi kini musang imaga siya na nalupay ko tayo mate ko. Nadegaga bicara taulino wat di pangaruibi at tutungam. Kini musang imaga siya na nalupay ko tayo mate. Eh. Wat di jaja soy pak tarimo tawe tapi baja tidak akan. Sampai 3 hari, 5 hari sudah berhenti. Maka dami tayo laban niyan. Bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika wafat. Kupasan. Dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumato na pinrek mo to ko Facebook ibay nena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Yeah. Sungguh cepat terasa. Yeah. Si senang kadu dayawan nasa sabar saya nasa makasih anyo. Anyo. Jadi maparingaran aya. Iya. Yan natanay dito tarong ang ialalang ang aleta. Manrasa kita. Masigi tayo ni luar biasa pa. Kaya di na mabas sa tawabo ko nga di na mungkin ako masigi. Iya. Maghala mi masumbar na ako masigi. Itu baraka itu. Nampan itu dali, iya to na makanja mo masigi, itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi di nuruso, ito na may jaji dali ako. Pak di na buka ipong alatala baraka ko to kampung. Maka dia tahu pandrite maka dah tu malaikat bolana lagi pun Allah Taala ni bujampai masa go jurusukat dale ya tonang ka kampung nama kanja mo masigi tarendre dale ko tu tengah kampung makutiha nasabak magay baraka masigi tay di luar biasa mako mo ni batay na panitia mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek de to pa aku bicara taulino mayang kali nga mapat di ulo oh ka pa to bicaran tarutame tu din ang kanasumbang. Kami ko jumain ang kamakalapit ay barakallahu na tama. Pura na mabiresal lang imangin lupa na maso. Kami to mako to pa. Tuli na tunoy ni pelo na mataja. Yan na melo na tamalo ka mata.
Ode madari lalo na po. Mangulo saliwa me man isandala na napatama. Ito na may rada. Apa ni? Tulimon rin iti monro. Yan ang tumakay ka bicharan na. Uwe ka pa to. Yan ang tama. Masige tapos kajili-jili sa paagar o kurang. Kami ito tawag ko to. Yan tadi pa iba kada. Pada mo iti di pangurusok masige. De ito na jamamanang ito pangurusok masige. De kini jamamanang ipanitia na makakay niya mo. Na madari tapatapulo panitia. Madari ko rapa kita 5 misipulo. Makutihan. Itu ya sangnya dece meraji-raji memang. Iya. Itu kotora apa? Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang angka gonci poka. Angka gonci pas, angka to gonci Inggris. Kayak gana ya sa gonci poka desi sa kadis sana jama, kamami sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapatyo radio nasa ide bisa gitu makacak ya masolangi itu matu. Dia kagak, dia tuh gonci poka. Ang kailaw rapa mama ko mam yung kuto di na kana mate manre tawe manre ni pure ma de salasay e gonchipok kaya to de si sa karaken re pake ang kato to gonchipas chi dini gaga sure mapatyo radio nasa de bisangi ya to ako mapato ase na pasak manang saya ko ase elemok ka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi de gaga itu igonci pasasan itu angka to goncing Inggris ali naman ato siya ali na to masaring ali na to bang ali na to kamal ali na to memang cajimang itu ali na to loma balanca ali na to rapa angka to ya tu ali na mana jamay ali na matender ali na pokokna jadi makito jajan aja mo tanu ko dece makanya gurta kali si denreng ya kong ka dece mo jaman ang katantangan ng pateruy nasaba menre daraja mo kutu mo jamay tapi nang ka dece mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa tiko itu jama-jama makiro jadi yan ang ka dece nang kanataw makanya itu tomo tayo riolo yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no to apa angka na to nita makiro jadi aja de itu nak kada nang kataw mapat di ati de na siriati dia nak kena mapat di hati itu si salah tuh apa iya kok kilala masola mana tuh iya na iya ila itu ampe betul na melo pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam agama nana pacing jolo iya komelo ko makasih apa iya mitulak tuh iya na masalah ya dia na latu tuh iya na iya masalah kan o kumana mitumon rosusah no pat dia tilasati Tanreati itu kumana nang katau borro okay masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah iya atin na tu masalah jadi pares sayo ya tu yan na iya tu makanja ya to ano iya masalah manang iya namo siagay gan na sa kingker tapake namo lete anita layase nareko iya masalah to likiru bangin na itu makoy ha den aja na tamaka na maballo tapi namo biasa-biasa mi tawe na reko makanja iatinna ina to lima nya makinin nawe ha tawe makiro iya mo tita pakajak yan na makanja istel ilalang insyaallah iya nang kataw den na melo to dan riawa palai ko pole ni haji akat dunia lon na waka na kada tayase kipaji nasakon meloy gatang dena na melo lok yolo na patitikapan tulok ko man yolo na busara ay tapi dito gago ko de gaga pa itu haji sito nganna hadiah na mi Belanda hadiah na Belanda itu pak pol iya na pole tay makkay na meway ha ke Hashim Asyari pole makka guru rewa newa Belanda ke madahla pole makka guru newa Belanda makka dai Belanda ina iya na pole tekoro magejet newa manang jadi na data sappa iya ro jokai okoro alingi tanra na tu ni ale makka da gelar haji iya jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli Pak Haji hadiah Belanda ya tuh iya makanya sebab makanya Belanda ya nade ini aling makoro de ini risang yo pokoknya risang aling galar haji ini tuh nale itu gara Imam As-Sudais iman na Makkah 10 itu manca jima de nang kanioli haji de na makrami te Syekh As-Sudais de na kada haji As-Sudais itu
Yo pi di haji pi. Ai dah kon dagang na dega haji deu lah. Menjok na. Di aja. Iya. Itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jamangi. Mana haji mi bawa. Tuh, ya ko pole maka yoli pa haji. Ya ko pure ma puasa, yoli pa saum. Ya ko pure ma sampaja yoli pa sholat. Ya ko pure ma pasusak ka yoli ni pa saka. Mesti na kangang kamana galarna. Pak 5 rukun Islam tuh. Iya. Iya aja na pole mi bawa haji polioli Pak Haji. Itu. Ya kira. Tapi aja tersinggungi dia haji ya. Ya dia itu nang kawasongko haji, Pak. Pak tanya itu ka haji. Iya. Magai ujagai mi parasan na tamatot tero pole Makkah. Madari kasih na balu pangempanan na balu galun na ulawan na garangan na balu. Dami untuk menunaikan ibadah haji. Rajin na napawat di napatopo yaitu songko haji kulun. Yan ito material untuk pakalap biar waramparana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gay jolo songko haji mugang kapata pulasona. Aja muludungi untuk memuliakan itu. Dia na salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Iya. Ya songko haji itu sampai dia na kawas songko haji. Iya. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tu tahu 50 juta di mak da 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Iya idi laumi bapa saya wajah 15 sabu songko haji. Ipasa ko kulu epat di itu tapayoli pa haji. Wih, dega kata. Iya, jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalu ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji nah itu kasukun itu sukuni ibadah. Iya. Tapi upasangi ini yang terakhir. Pasangi ya kong kadita masage na Pak Bu. Wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum ena. Umum ena tonri mendaftar. Ko ganna mu di tak tapake mendaftar nang kamato ta balanca. Ang kamato na pake keluarga ta. Iya mi ko maret jing balanca ta aja terdaftar haji. Iya na rota tutupi. Karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Iya mikong kamu di nasesa maka kadang andaptar ki haji. Aja na pelas Yang penting angka nomor kursi. Maka daki, uwe na metalada ustaz. 30 tahun lebih. Tanya urusata. Tanya urusata. Iya na pura di mendaftar. Natako deto menrek maka gara-gara aturan negara. Lolongangi apalah haji. Ya ko mate ki matu na den to sampah haji natako angka anak tak bisa berangkat haji wad dingin na haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa megatoto tahu salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelo bici nasa pasunya tu di mula umrah. Iya masih lada ko mata aja ku ya tu meko gajo ke Masjid lo matok ke Mekah lo matok ke Madinah. Ci dibawa din itamay lo arapa inre mano jolo umrah wi nalatonga ngidina na palo umrah iya na to tahu Pak tahu sigili nga ngotak na tisamoy sangi umrah sunnah tisamoy sangi haji wajib de na madosa tay ko de na lo umrah de ko mampuy tapi ya ko mampuy tay na de na menre maka madosa itu makanya andaftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara, bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus. Maka itu iya kota pasu ini tetendre kang umrah pada lebak nia tu teh maka dana balu imotoro dan aliangi heleng. Terpaham mo? Maki itu yang pai maka tak tahu sigilingan otak nah Pak na cabu i haji na nalau umrah manang kayasan iyo pokotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini jok umrah deh nama digaga iya napa ni di romalo lisola umrah paja-paja ini saya dero maka deh ini bukan kesombongan Bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat. Suami istri saya tidak ambil. Kasih anak yang hadiah umrah. Baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi Kak Poli Kalimantan. Tabe Pak Ustaz, mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka. Aja gak ketisam. De, saya tidak. Maka tak tabe, tak sumbangan ko pesantren ko tu sida pena nuta. Ko na tu macawe. Aja nata bajo lokoy. Magay
nasaba iya ro umrah sunnah Pak Bu. Iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan. Mati ki sikok mitu. Tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu. Maka ga tahu Pak tahu madece tu menre maloli selomor tak be katalu si tahu. Nang kay keluarga na kasi sila surat na dia ga maga. Dia ga maka. Angka anurena masikola dia na dia ga na pake makamaja. Padahal angka anurena makapala korak dia na bantu. Ia tu umrah ibadah pribadi. Ia tu kota lengi anak, ia tu keluarga ta makapala napaki makapala koran napaki masikola. Sia ga gan na ayat na baca dia na paja lari pala na lokuri di. Mati ki matu dia na paja. Ya kota ko manci jigure tu nak pakapala. Sia ga gan na murid na dia na paja tu 5 lolong ngi pahala materu. Ia na tu tahu mau pala da. Ia kalau umrah. Apalagi kalau ni mata wapa napa masyarakat sudah kita putar-putar. Ternyata putar-putar mata wapa sana tu. Ini penting saya wasiatkan ini. Iya. Madari kata apa? Cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya. Mamadai ini itu ko boleh kici kasih tahu. 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral Pak ni pigau malauli sutat de tu sakral na. Ya na anu makarapa na malauli sutat de. Magi ko malap pa itay na pano masigi. Nasa cica misi tahu. Apa na pau nasa ko de to malap to malampi suga ko idapi tahu pe mamalap. Oh, di panamasyan na dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok nak tuda masulih ka tuda dulu maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa. itu. Kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nasabah sekali saja 1 tahun, makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat Pak kene cica misi tahu panno masigi namo lantai telu panno to kene cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ena tu nak kada tau pandita. Ia tu anu pamulangnya. Dia tu napada tau pamulangnya menre umrah si batau akap itu ena menre. Ia tu tau akap itu 5 ni menisa pakin ropi dia ni lawu ko si rodela de na. Madari lalo na pasi jemu sampai janna. Nasa to mapasi jamak bawan aku hotel. Pak melu joka dah aku tahu pa kunrun nah. 40 juta dina capu me lo makasi viet na lo mapasi jemu. Iya, tapi dia tu gagok ko ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya, tanggung jawab kok Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo 1 kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Ona wenie di Agasene. Kenro kak jeruna wenie. Oh anu kemarin malam ya di Masjid An-Nur Purani Pituriasi Pituriawo macane Pancalautan selesai. Kulo mani baranti puratoni kulo memato mani. Jadi di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana. Jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangung onron na to pengkajian ulama. Nah, betul ulama. Nakangi rodana dana swadaya mi. Jadi pada idik mi masyarakat nasi drap tekong ka bantu tapi ingka tu kupon nah idik mani banon roy. Yang kau tu makada 20 sabu si ulang. Ya kamu nomor rekening nah kau kita transfer yo koro. Iya. Jadi tapi selama 23 bulan dia tu nagan 2 tahun kurasi ulang. Na 2 tahun. Mahagay naga ang kayaro utarge imakada ya konule dapi nule gang kami ro na jaji. Pa bahaya to na reko tami bantuan natin na selesai na. Jadi makada lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimil jadi bukan operasional. Jadi pembangunan nami makada ajak kam manaliwang ro na lebih dia boleh perewa kang kita makada lebih hadi yo poko kurangi tanya na urusaku pag urusamon re man makiro. Jadi yang kakak maki itu salah sidit tamelo mawak ka pa. Ay may di man 20 sa busi ulang. Iya ko napay 30 tabaja na tako tersendak makada DJ gaga makai aja na tapaku baniro. Selesai ini. Yang penting kasat tatama ko meloki patama satta makomero. Supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya. Di denang kada tapi itu si di masigi on utama si di kecamatan. Makiro dan ini ya bokongan yang saya minta semuanya. Situngannya jadwalnya minggu pemak pi. Tapi gara-gara repa nama ko dia ini sesepasi kata-kata. Maka daki kana ipalayolo ke kana imonri jibilos tak mulis maka tabe milo dampang ko wading ita palete sabang kato tamu kupole bontang utajang jadi makiro ya lagi serena se 20 kapito sona pole mana timur leste na parewa
Jadi dia 27 zona salai kampung enak pereo macam ni. Jadi maka dah ya naruwilawi maka mudah-mudahan ada waktu satu kali di iya. Apa mado satu kak tu kutuli masu macam ni nak kena sidrap dia gaga ceramah. Iya, maki rompai dan itu juga saya minta. Saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau ko sini na tamatoku Pak Imam pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim. Tongarona na sange Pak Desa maka datalungas suatu melo na cara sibuk memang ni makun raya kasi. Law ni makko daw law ni mapasa maga dia na matin rumatan. Iya, makun raya mana mo tu. Iya. Jadi mudah-mudahan na Pak Barakah ipong Allah Ta'ala sini na pasidakat. Amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.